नमस्कार, मैं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। Ko paidi buku wansuk layan Jumbo pala baksa kabak sakit coba layan Joto cunci ya tabok hayung Kirima singsa enjak sini hak Koto robo omo bimar hapai jak Kirima singsa bimar omo corona virus Nini anis hago hake jumbo sorbonas Ama babu takuk buku kebno cerai manglak Apuro ke mungkin karai teiki bijarai tonglak Mone bagi paidi jumbo kati layan Joto hati barca no kata cenogo tonglai siwano Angbo tangai buino mutangai Corona virus niak ni Paidi joto hojak tongui jung Bono soko monai hayuni Angbo tangai buino mutangai Corona virus niak ni Paidi joto hojak tongui jung Bono soko monai hayuni Kalau be joto jung nogo achuk lainai Jesik sal normal ongya family bai tongnai Pataro thangai phaika yak yakung sunai jung Kusku kongra ongkai no hospital o thangnai Deli toino jung muthungoi nengnai Boro nogo buji yakai sagai bugziro nai Dol bolo bondo bando pulo malai sinai Adna suk samang nakai phunbai kok sanai Kothang tongkai monai kele tongnai nengbai ang Gam tongkai ongnai sini kusung tinang Jesu matat o kong na hayung go firdi jung Gako buku boma basa joto no mutang di Angbo thangai buino mutangai Corona virus niak ni Paidi joto hojak tongui jung Bono soko monai hayung ni Angbo thangai buino mutangai Corona virus niak ni Paidi joto hojak tongui jung Bono soko monai hayung ni नमस्कार, मैं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है।